ꯀꯧꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯩꯅꯕꯤꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯤꯁꯣꯔ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯈꯥꯡꯉꯒ ꯃꯔꯅꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯨ ꯗꯦꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯇꯦꯡꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯐꯥꯕ ꯍꯧꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯜꯂꯛꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗꯩꯗ ꯐꯥꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯤꯁꯣꯔ ꯐꯥꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯇꯧꯅꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯕ ꯆꯪꯉꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯂꯨꯔꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝ ꯊꯥꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯅꯔꯛꯑꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯃꯌꯣꯟꯁꯤ ꯄꯤꯁ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯅꯦꯝꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯣꯟꯖꯜꯂꯁꯨ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯧꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯣꯛ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯔꯥꯡ ꯁꯥꯒꯠꯅꯅꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯑꯝ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯁꯤꯜꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯤꯁꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯂꯣꯛꯀꯤꯡ ꯗꯣꯔꯅꯤ ꯍꯌꯦꯡꯁꯤ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯣ 27ꯒꯤ ꯑꯉꯟꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯃꯥꯔꯆꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯅꯦꯅ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯔ ꯕꯤꯐꯣꯔ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯗ ꯇꯧꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯔꯦ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯊꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ ꯑꯁꯨꯛꯇ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯒꯤ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯅꯣꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯊꯣꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯁꯤꯑꯥꯏ ꯊꯣꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯩ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅꯀꯣ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मागी खुयेक पीदना सोय पीदना होय असेंबली वरेप लौरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने एक्सेप्ट लौरे कैबिनेट डिसीजन में वरेप लौरे है वरेप लौरी पोतु इंडोर्स कना इंडोर्स होजनो कना मदो थोक्तुनो क्वेश्चन लेदि प्रमाणि को अरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मागी सबसाबा नोटिफिकेशन मा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मागी लेरिबा तखम थोको स्टेट की लेरिबा इलेक्शन जिना इलेक्शन ऑफिस ना तगाय फदना मदुगी ओबे सबसाबा नोटिस मा थोक्तना खोतना मागी सबसाबा मागी प्रोसेस तो खलखला ब्राइ बजु खंगबा लेयबको असाई एरिया सिदा कईनो इमान मान पोट ना मनुंग को मनुंग इमान मान पोट सुम चटपसे मसी सुब मयाम जी सुम येंगा कांदा खु सुम जबै वानी नमदना इरांग अमा थोलगा को इरांग अमा थोलगांदा लेरिबा इशूजिंग जे इलेक्शन गाइसे अमु गाइ तौदना भाइतारे को ngasagi phoi irang leire hairadi natragana ngasagi posa ama ngasagi crime leire hairadi ngasagi ojara kishor ngasagi khoi kai ni adum postpone chinga la khaira jima ama mamang da haju bau da panchayat election tawdrisi हारदी कोई कन्ना दुदु खनरम दे हजती मोय मनु पिरमिसि मणिपुर इरांग लेबा नम्बर कान पंचायत इलेक्शन तब गमदबने न मोय एकदम हाय चिंग पुबे ममी लाखरेबको अ इरांग मनुंग द एमपी इलेक्शन तो तौरिदि को राय कनोगी खोगी एमपी इलेक्शन तौगी मन द इरांग मनुंग द तौगे खल किसले वाना तेबको जरा किसो दुना इशू जे हाजनिंगाई दि मनुंग द कई पोनमा गवर्नमेंट याम साथि पोनमा सानरगा लेरब्रा अदो हजि एटिगी सिनाउजिंगसि तसेंगना एटी की वाला हजिक लेब खुनगाकपद यावखिबे चिनाव मयामजे हजिक गन लोइरे लान लोइरे को खुना हाजनिंगि 20 फेब्रुवारी 2025 ता मणिपुर की खोगी गवर्नर अजय कुमार भल्ला की बहुत छिलगान एनजी उत्तम खोगी आईडीपीआर है को खोगी डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन की साइड ऑर्डर में थोएबको ऑर्डर से पॉलिसी गनो ओजरा किशोर दौद पॉलिसी लास्ट पेरा की दा में यावरीबा माना पीरीबा हिल्स एंड वैली निको हिल्स एंड वैली एंड हिल्स नि माथो ऑर्डर नि मुसे सी मनुंग सिदे माना दका लेव नोमै खुदिमो पिखलो because I want to assure you that no punitive action in the matter panum yauri buko no matam chana mana piri ba time bound manung da nongoi bikhal taragadi ma makhatana sai mana ngakwi ba ya area khara ma ngak kan habi area ma palangangi buko ozar keso ko adu matam da koi aramai tengung sinau gi ba nongoi se particularly aramai tengung gi na adu da tana aramai tengung gi sinau ni sinagi ba nongoi sinuna sai phong na yam chauna magi tongana fasema da tawro sinare ko adu na tab adugi mamang da khun ngaksharamba khun nga ama lekai khun nga amba local village volunteer maya amagi nomaisu magi concern SP gi makhada district amagi SP gi makhada leiba OC singi oiba magi area jurisdiction du da nomai sina da yam pi hiwe legrebo ko nei pi ya maximum ora ke ko OC gi lebenda edition SP gi lebenda nomai pi khiba khun nga ko china singi oiba report ne le mani adugi pikhat khiba maya amjindo khudamai na se बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट हारकांदा थोमान डिस्ट्रिक्ट हारकांदा करम पुलिस स्टेशन दा नोई क्या समिट तौगी गाइसे मतम मोई रेकॉर्ड अम दता इदि तौदबर स्लिप हजरिन को कनागी लेकाई खुनगा खोगी नोमैनो पिखल लेजे कनाना पिखल कोनो कनाना कमाय पिखल कोनो आइजे मदुने सोइन एंट्री तौगने बाई वखनदि को अदुगु मै एंट्री तौरिबा नोमै पिखपति याव कंगुजिं खुनगा कोचिंग दो मोइदु दि तगाय फदना गवर्नमेंट नाउ मथौ तौरनी हायरबनिना अदुगु मन नोमै पिखकि बिसाय नाउ सिंदुदि मखाताना काय तोय तौबिरनो बखन जन जर के सको अदुना हजिस लेरि फिल्म जी
matam amada nongoi lak yaram mi nongoi lak ko sena bani matam do nongoi kana bada yaram mi haidana adugi case me amdu onkhat laga hajdi hona hajju dum khas sida haita raga di udara ke shor matam do government pi assurance to assurance na adudi just ekoi matau mana ba yana ba thupo order ta to lak to di phate ba ko hadi governor man na masya edasi dida pi ba magi commitment ko manipur government department director of information and public relations thoki bo order se masi behar ka heta ga di udara ke shor di just part of civilian praja sing da inong na mu anova ko ngasai irang ama sakar na bidum bartu to sa panai ko moina thoki order dum sa na ngak mo ta ga di adu gi order du gi against ta mu bartu to sa panai bartu ro tha sa panai bo jar di ko ana hoji dai film je ko hajin ni jo jar ke so kashu kai de moina ama ani pha ba omani pha ba ma ta mayam su thre to mayam su lai gare pha ba su mayam pha gare pha pha di maranam lai de jar ke so ko imai ben mayam thre to lai lai gare thona pha imai ben mayam da tan tan pha ni to wi ri su lai gare hoji su ani noma ko education nama sinba na tragana public ki bari relay sin hona matam da kayum la thuk tara ga din adu mai ben simdo mem le maro ko le di issue je da ke so ko ana su ma yam ji ko na yam kana hairu din wai te adu bu le di film je da ke so le film ji ta se na pha ge ga de ma ni pha bi no ko pha bi no manipur gi oina sab sa na pha ge ha ga na 3rd May 2023 da ge hor kan da nga si phau bu da ma du yaw gi ba honorable MLA thakte horaga ko brigade obstruction horaga ko matam de de mateng pangna gi ba haina gi ba ngangna gi ba changna gi ba ko khudam moina se kendra gi MLA ma yamna khoi gi buffer zone red zone area da lei ba MLA ma di tangai fu de na masai project kan na honna matam da masa chung la ga no ka bi yauri ba ko ani boto adu MLA sing di no me ka pa yawi ha ba na adu MLA sing wa ngang go MLA sing di kan yen to bi duri ge ba aso sang na sui ba na aso sang to ko na excuse ha ba ko aso sang sui ga na excuse ha ba makata ba agang baca masuk suwe kan na ko maran ni hai maran pi hai ba ko adu bi di khoi ya bang moy bo jar ka da jare film je ta sin na masi ai khoi khoi hai je ni ji es par logi butun hai je bani ko logi butun hai je bani 20 February 2025 Government of Manipur Directorate of Information and Public Relations number 10390 DIPR volume number 11 and thokan thoki order se masi ta sin hai ta ga di masi government masi amang recall to wir kan mado implement to hona bi madu nga hona bi ko adui matung ji da khoi tangai futa na khoi hajin ni di asigi order sigi matung da thajab matung na tongna gi sinagi khulai me am do tongna gi thong me am do matung na makha tarak da adui matung da makha tarak da torbu crime di adui khoi thai ngam dire ko es par logi matung da to di ke shukai dire lo le ke shukai dire but khoi hajin ni na hajik lai ba issue ji matang da ko khoi ekoi sum pan ma tajab wani ya particular ngaram hangi case ni ta na hangi case ni ha khoi udri na dra lai ba issue ji matang da nangan hang case le mana case le me habiro make sure la ke shoka ama di project confusion hen bira no ba khoi ju khangning ma lei bu ju ko aduna dai ba issue matang da jara ke shoi khoi na government pi ba commitment government pi ba thajaba adu khoi thau ton thon jani haju su tangai fadana lan je khoi hajin ni di May 3rd 2022 ngasi phau da mafam khangdana ko haji ba ko saru polang ama saru maset ama adu kai ko posa ma phangdana lei ba mi kun thai thoi ko mi kun thai thoi lei di jara ke shor ko ai kun thai thoi ja ung tang ai amam tong na bai recall of jeram ge moirang thim ingo 3rd May 2022 ma gre wai khom na now ko siju 3rd May da ma gre thodam kanta 3rd May da ma gre May 2022 ma gre adaga atom samendra May tai taruk 2022 ma gre yumkhai bang kiran kumar hajik ma ga thiba khangdri chirom itocha adagi laisang them langamba naurem prakash adagi laishom bam suraj thongam syam M Dewan Tojam Tomba Haobijam Romeo Lai Mayum Amarjit Masnam Malem Nganba Guru Mayum Boni Pukram Bam Abinash Nepram Bormani Thaudam Raghumani Dagi Thokchom Ning Thoremba Sokon Sem Ngalaiba Ireng Bam Chinghai Nganba Ning Thui Nganbi Hijam Dagi Fijam Hemajit Maibam Abinash Ning Thaujam Anthony Pukram Bam Birsandra Sokon Sem Pisak Masa Okram Khomai adagi khangem bam apamba laisam kamal babu adagi ngarang han ikui kui na biar manung da luang mukesh ko hai mi kun thani thoi jenga si phau da odar ke shor magi family sing na ko halak khini hingam gini